салом азизон, чун ҳар вақта ман Неъмат Салимзода бо барномаи комментшо ҳастам. бовар дорам ки дар миёни ин ҳама офатҳои шабу рӯзҳои охир хубу саломату амн ҳастед ва барномаи моро низ интизор будед. дар ин барнома мо кӯшиш кардем аз беҳтарин ва ҷолибтарин хабарҳо шуморо огоҳ кунем. агар мехоҳед ки барномаҳои гузаштаи моро бубинед, пас ба YouTube канали телевизиони Танин ворид шуда тамошо кунед. обуна шуданро низ фаромӯш накунед ва агар лайку коммент гузоштед, боз беҳтар. барномаи навбатиамонро оғоз мекунем. агар хабарҳоро аз шабакаҳои иҷтимоӣ шурӯъ кунем, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ гап аст ки Анвар Ахмедов, сарояндаи маҳбуби мо, дар якҷоягӣ бо Сардорбек Солиев барои мухлисони худ намоҳанги ҷадидеро омода кард. Анвар Ахмедов дар сториси инстаграми худ ин сурудро гузошта шарҳи бештарӣ надодасту танҳо гуфтааст ки намоҳанг хубест ва бовар дорад ки писанди мухлисонаш мешавад. дар навор дида мешавад ки суруд оҳанги рақсӣ дошта, мазмуни он гила аз ёрест ки не ҳабиби онҳосту не. агар Анвар Ахмедов суруди навро аллакай муаррифӣ карда бошад, пас Ҷаҳонгир Зарипов ва Анушервони Баҳром то ҳол ба хулосае наомаданд ки як суруди марҳум Баҳром Ғафуриро бозхонӣ кунанд ё не. дар инстаграми Анушервон ва Ҷаҳонгир дида мешавад ки ин ду порчае аз суруди Баҳром Ғафуриро замзама мекунанду аз мухлисон пурсиданд ки давоми сурудро интизор ҳастанд ё не. ман ҳам ин порчаи сурудро дидам ва ростӣ ба ман бисёр маъқул шуд ва ба онҳо мегӯям ки сурудро ҳатман бозхонӣ кунед. аз шарҳҳои зери навор маълум аст ки корбарони зиёд низ бо ман ҳам фикр ҳастанд. агар ошиқ наибарман диламро боз баргардон, маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон. агар ошиқ наибарман баргардон, маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон. дилбаракам гирья макун ту, гирья ба чашмот намезегва, рӯзи шодиҳову ғам шуд, дидори мо то қиёмат. маро макуш, маро макуш, маро макуш, маро макуш. якчи гуфтаниам, ман ҳар вақте ба деҳа назди падару модар меравам, модарам баъд аз салом додан ҳатман аз ман мепурсад ки ту кай фарбеҳ мешавӣ. лекин ба фарқ аз модари ман, мухлисони сарояндаи 30-сола Селена Гомес аз ӯ дар ҳама ҷо мепурсанд ки ту чаро фарбеҳ шудӣ. ин мавзӯъ замоне ба авҷ расид ки мухлисони Селена Гомесро дар рӯи гилеми сурхи маросими ҷоизасупории Глобуси тиллоӣ диданду ӯро мавриди танқиду таҳрир қарор доданд. ҳамин гуна саволҳои бемавриду ба мавриди мухлисон буд ки Селена Гомес баъзе аз саҳифаҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ баст, вале ин кор фоида накард. ахиран дар твиттери худ ин сароянда ба мухлисонаш муроҷиат карда вазъиятро шарҳ дод. ба гуфтаи ӯ, вазни зиёдатиаш аз ҳисоби истифодаи доруҳо барои бемории лупус аст. дар интернет оид ба ин беморӣ гуфта шудааст ки лупус як бемории музмини системавии аутоиммунӣ мебошад ки ҳангоми осеб дидани ҳуҷайраҳои бадан аз ҷониби системаи иммунии худи бадан рух медиҳад. Селена низ ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва гуфтааст ки вақте ман ин доруҳоро истеъмол мекунам, баданам обро зиёд нигоҳ медорад ва варам мекунад ки ин муқаррарӣ аст. вақте аз истеъмоли дору даст мекашам, дубора вазнам ҷои худро мегирад. Гомес изҳор доштааст ки вай ин наворро барои рӯҳбаланд кардани онҳое ки аз вазни зиёдатӣ нигаронанд сабт кардааст. ман танҳо мехостам ҳамаеро ки аз ин гуна мушкилоти худ нигаронанду шарм мекунанд дастгирӣ кунам, хусусан вақте ки ҳеҷ кас намедонад ки воқеан ба шумо чӣ шудааст. бояд гуфт ки дар соли 2014 ташхис нишон дод ки Селена Гомес гирифтори бемории лупус аст. бинобар ин сароянда соли 2017 ҷароҳати гурдаро аз сар гузаронид. Селена инчунин аз мушкилоти равонӣ низ ранҷ мекашад.
дӯстон, медонед ки ман аслан барномаҳои консертӣ камтар меравам, зеро мушоҳидаҳоям нишон доданд ки имрӯзҳо қариб аксар сарояндагон чӣ дар тӯи маъракаҳо ё чорабиниҳои дигар ва чӣ дар консертҳои худ ба таври фонограмма суруд мехонанд. агар ки фонограмма бошад, пас чӣ лозим ба консерт рафтани ман? охир ҳамон сурудро аз интернет ҳам гирифта мешунавам. лекин ман ин навбат аллакай барои иштирок дар консерти донишманд Қутбиддинов ки 25 феврал соати расо 14 дар кохи рӯдакӣ доир мешавад, билет гирифтам. медонед барои чӣ? зеро ин ҳунарманд ба мухлисони худ ваъда додааст ки барномаи консертиаш пурра бо садои зинда доир мешавад. бовар дорам ки аз садои нотакрори ин ҳунарманд ва лаззати шунидани мусиқии зинда огоҳ ҳастед. ман низ инро ба инобат гирифта ҳатман дар консерт иштирок хоҳам кард. шумо чӣ? آندمی زندانیا باز غمی جان شدی از قفس سینه ها همچنان آمدم پیرهنی و صفا پای تنی و صفا با کفن یوسفا کی از دل چاه آمدم کی از دل چاه آمدم کی از دل چاه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم راهی خراسان چنین ماهی خراسان چنین شاهی خراسان ببین باری پناه آمدم شاهی خراسانیم رستمی دستانیم دستی مرارت مکن برداری شاه آمدم برداری شاه آمدم شفا پنجره‌ای فولاد کن در طلبی شاخه‌ای مری گیاه آمدم مشهدی مشهودی من حضرتی محمودی من طالعی مقصودی من نام سیاه آمدم شاهی خراسانیم رستمی دستانیم دستی مرارت مکن برداری شاه آمدم برداری شاه آمدم شاه پناهم بیده خستگی را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بیده
خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم راهی خراسان چونی ماهی خراسان چونان شاهی خراسان ببین باری پناه آمدم شاهی خراسانیم رستمی دستانیم دستی مرارت مکن برداری شاه آمدم 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 дӯстон, агар мо дар ин бора ҳарфе назанем, пас рӯзе мардум аз унвони барнома хоҳанд пурсид ки чаро дар бораи офати табиии Туркия хабар додиву дар бораи фаромадани тарма дар Бадахшон ва ҳалокати чандин тан аз ҳамватанон чизе нагуфтӣ. дуруст, вале тавре мебинед дар тамоми бахшҳои хабарии телевизиони танин ва ютуби он ин мавзӯъ дар сархат қарор дорад. ба шӯраи боло монанд ва хитоб ба патриотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ репсарои тоҷик Исмоил Исмоилов бо тахаллуси М1 гуфтааст ки кӯмаки тоҷикон ба Туркия ин кори бад набуд, вале ҳоло вақти он аст ки мо ҳамватанони худамонро низ ки ба мо ниёз доранд танҳо нагузорем. Ассалому алейкум ёр бародарно, умедворам ҳаматон созем. Як гап гуфтанӣ будум. Турсияда нохушӣ шид. Бисёрит муҳтарам патриото киштен хитона барои Турсия. Хай худо қабул кунад хайртона. Неки ҳози дар давлати хидмо нохушӣ шидагия. Дар вилояти Кӯҳистони Бадахшон чӣ хел медонед тарма фуромадагия. Одамо бесвет, беҳичиз, бероҳ, беҳичиз мондагиян. Барои вай патриотои Тоҷикистон нишон тием патриотитона. Турсия некин Тоҷикистони хидмода ҳози ҳар як таймо лозимем. агар аз мавзӯи кӯмак ва дасти ёрӣ расонидан ба ниёзмандон дур наравем, метавон гуфт ки ҳафтаҳои гузашта шомен Мубориз Усмонов ва сароянда Парвиз Сидиқов дар алоҳидагӣ беҳтарин иқдомро рӯи даст гирифтанд. дар ятимхонаву хонаи пиронсолон бо ин афрод барномаи фарҳангиву фароғатӣ доир намуданд. Зиндагӣ сар ба по бандагӣ гаҳе шону шараф гоҳи шармандагӣ. моҳи октябри соли гузашта асосгузори Tesla ва SpaceX Илон Маск шабакаи иҷтимоии Твиттерро бо маблағи $44 миллиард харидорӣ намуд. аввалин коре ки карда буд ин озод кардани директори генералӣ ва ба ҷои ӯ гузоштани худаш буд. вале баъдан дар миёни обуначиёни худ Илон Маск назарсанҷиеро гузаронд ки дар бораи зарурати тарки вазифаи роҳбарии Твиттер буд. тақрибан 60% иштирокчиёни пурсиш ҷонибдорӣ чунин қарор буданд. он гоҳ Маск шӯхӣ кард ки шумо бояд ягон соддалавҳеро пайдо кунед то дар ин вазифа истад. акнун гӯё Илон Маск худаш директори нави Твиттерро ёфт. ӯ мардумро бо саги Флоки муаррифӣ кард ки ба гуфтааш барои ин кор беҳтарин аст. ҳатто навиштааст ки мудири нави Твиттер хело хуб аст, хело беҳтар аз он марди пештара. мардум ин шӯхи Илон Маскро баҳои баланд доданд, лекин ман метарсам, чун одам шири хом хӯрдааст. яке ӯ директор шавад чӣ? дӯстон, биёед акнун аз ҳунарманд ва ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик Аловаддин Абдуллоев, ки дар ҳамин шабу рӯзи соли 2022 аз олам гузашт, ёд мекунем. ин ҳунарманди нотакрор дар филму намоишҳои зиёде бо маҳорату истеъдоди баланд нақш офаридааст. аз ҷумла ӯ бо намоиши телевизионии шӯхиҳои Аловиддин дар дили ҳамагон ҷой гирифта буд ва ҳатто суханҳои гуфтаи ӯ то дер дар вирди забони мардум мегаштанд.
хизматҳои беназири Аловиддин Абдуллоевро ба инобат гирифта, чанде пеш аз тарафи раиси вилояти Хатлон дар соҳаи фарҳанг ҷоиза таъсис дода, дар риштаи санъати театр ва ҳаҷв онро ба номи Аловиддин Абдуллоев гузошта буд. Ҳоло бошад қарор дар бораи қасри фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтаро ба номи ӯ гузоштан ва таъсиси осорхонаи Аловиддин Абдуллоев дар ҳоли тасдиқ шудан аст. хуш инак аризаи даъвогии даъвогар Асоева Рафидамо нисбати ҷавобгар Асоев Рафидашо ташаккур оиди бекор намудани ақди никоҳ ворид гардида буд. Аминро хотиррасон мекунам ки дар мурофиаи аввал мо 3 моҳ муҳлати оштӣ дода будем. хайр рости гап суд дар ин ҷо ягон ҳолати ғайри истисно намебинад. яъне ҷавобгар Асоев Рафидашо ягон оилаи дигар барпо накардааст, нисбати оила ва фарзандонаш ягон хиёнат накардааст, ранҷу азоб намедиҳад. хуш сухан ба даъвогар Асоева Рафидамо дода мешавад. марҳамат. تشکر محترم سودیا. اگر پرسجو کنین که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد، اویله که بسیار خوب بود، هم دیگر محبت بود، مو مسئله من عریضه دعواگی جدا شوی را من نوشتم. مقصد در آن بود که همان عشق محبت اساس اویله چی است؟ محبت از عشق است. همون عشق و محبت ما گم شد و اول قل نغز میدید اسماتی خخ شروع شدی این قل زیبا شدی کرتا زیبی داره تو چخیل نغزی اوقاتات خوش شروعه حالا ای گپو تماما نیست، تماما گپو نیسته، یک گپ تماما نیست، یک بولشه خیلی فراموش کرده. میامد عشق آمد و خیمه زد به سرای دلم، وای دلم وای دلم وای دلم خاک خنک دلم. هیچ دیگه نغزم نمیبینم، عشق من گم شده. یکم بار نمیگه که من نغز میبینم. انا برام فکر کردم مگز علامم کرد. علامم کرد کی؟ گفتم نه زندگی نمیکنم. من گفتم جدا میشم. آخه عشقی نباشه، محبت کی نباشه چیکار میکنم میجه؟ خیختون یا نگاه کنین محترم سوجه، یک نگاه کنین، یک طوری مو یعنی سفید نشده، یک اوزنگ دروش نیسته. من مردم ای بودرین که درو مولیدن و ای سمیتانه کردن و قیمو کردن و جلغود چی روغن و حکام چی اوزنگی دنیا دروی من. این باری زندگی را آسونه کشیده بودن قطعی آدم بپروا نازد نبینم. یه خیلی با چشمای محبت سینما نگاه نکنم دیلم نمیسوز. خوش تشکر. شما چی میگویید جوابگر Асоев Рафидашо؟ تشکر. راستی گپ عریضه دعوگر Асоев Рафидамو را من اعتراف نمیکنم، چون که اولون که راستی گپ من جدا شدنی هم نیستم. ما عاشق شده گرفتگیم همین زن فرزندم من دوست می‌دارم و اونی که شما زیر نسبت جدا شدگی این کس عریضه کردن باید بفهمن، چون که دلی من فکری من پورا به فرزندمای و من راستی گپ ازیر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم. این کس من همدیگر را عاشق شده گرفتگیم، چون چون میدونن که مرا در دیها همه قشلاقی که تولد شده بودیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شوروخ میگفتن. برای هم میگم که به جدا شیم. من 3 فرزندم، با تکرار چند میگم من 3 فرزندم، 2 تا شما میگیرم و که پدری کردنی باشه چه بگیره کلون کنه. نه خیلی نمیشیده. با چه خیلی میشیده که 2 فرزنده او میگیرته 1 فرزنده من هر 3 شم میگیرم. ما مرده که ما کلان شو میگیریم اگر قدر سخت خودش داشته باشیم برای فکر کنه با ملت اشتی بتین فرزندو را خودم نگاه میکنم که بلاکشون نمیکنم. نه 2 تا شما میگیم ماشا تو دیگه جایش بحث نیسته فهمیدی؟ نه 2 تا شما میگیم یک تاشا. نه گفتم نه 2 تا شما 1 تا شای خودت تموقت که جای بحث نمیجا. که پرو تبدیم پیشم ایزون میکشی و چشم شبینه میخرد اوزی. وزنی نگالده 2 تا شما میگیم چه او بگیرم مالش. نه گفتم نه 2 تا شما تا شای خودت. 2 تا شما تا شای خودت. بس این باخت. وی فشارم بلنده در مرا یک وقت فشارم بلند شدم الله میگیره. گوش کنین هم 3 فرزنده 2 تا شما میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تکرار میشه بگیره اکشه خودش بگیره. نه 2 تا شما میگیرم یکیش تو بگیر. گوش کنین یک تکلیف محترم شد. یک تکلیف. حاضر ما میریم خانه.
سال آینده میایم، یک سال پس میایم. دیدیم روز دیگه به این قدر پولم نیست، باورم ندارم. خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندان سال آینده که 4 تا شدن، انا بعد میایم در همین جو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنیم. دید چه من میگم دید چه همین تقلید من خلاصه دا اومد. دمیتری نگیف که بارها مراسم سپاریدن جایزه‌های تلویزیونی را در بخش موسیقی بر عهده داشت، امسال دعوت‌ها را رد کرد. شومن در یک پیام ویدیویی به سراینده‌هایی که نامزدی خود را برای گرفتن جایزه موسیوی پیشبری کردند خندیده است. با اشاره او حالا به آدمان تاثیررسان توجه دارند، نه به آدمانی که талант دارند. Я благодарю концерн Муз-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. کاربران سبب رد کردن دمیتری نگیف و چنین تصمیم او را نفهمیدند و اکثر نوشتند که چی گپ شده است. اما بعضی ها اشاره کردند که هرچند نگیف با سیاست کار ندارد، اما عملیات مخصوص روسیه را خوش قبول نکرده است. حتی گپ شده است که گویا دمیتری نگیف کدام از طرفها را مبلغ گذاری کرده است. در جواب به رسانه‌ها نگیف گفته است که آن 200 میلیونی که به سر من بار کردند اصلا آن پول را ندارم و هیچ وقت هیچ طرفی را دستگیری نکردم. عزیزان دل، اگر تا این لحظه ما را تماشا کردید پس کافی است. رحمت، زیرا ما الکی خبرهای جالب این هفته را به انجام رسانیدیم، لیکن این معنای آن را ندارد که با دیگر شبکه گذارید، زیرا برنامه‌های جالب و دیدنی دیگر در پیش است. ما را در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب پیگیری نمایید. خیر.